Vozač sam 30 godina, često imam probleme sa kičmom, svake godine se više manje ponavljaju po 10-15 dana. Mi kičma muči i imam problema, ne mogu normalno hodati, stajati uspravno. Jako puno sam u autu, svake godine vozim u prosjeku dnevno minimalno 100 km i kad izađem iz auta znam biti dosta pogrbljen, izmrcvaren, izmučen. Ne mogu nositi ništa u ruci težega jer imam problema tada, ali u zadnje vrijeme sam počeo koristiti ležnjak ili Spinevital od gospodina Juroša i tada mi se situacija bitno popravila. Vidim da su ti problemi vrlo rijetki. Kad ja zaboravim nositi ili ne nosim neko vrijeme, naročito kad dođe do većih promjena u temperaturi. I tada mi znaju nastupiti problemi, a kad god sam pažljiv i pratim situaciju i vrijeme i stavim ležnjak, nosim ga, nemam nikakvih problema i napokon sam osjetio da ležnjak pomaže i da stvarno se mora biti uporan i nositi par dana da bi on počeo djelovati. Smatram ga vrlo korisnim i nosit ću ga, imat ću ga uvijek sobom da bi ga mogao... Šta mislite za profesionalne vozače, to njima od koristi bi bilo kad bi profesionalni vozači uglavnom imaju jednu profesionalnu bolest, to je križobolja i leđobolja? Pa ja kao čovjek koji provedem dnevno barem 100 km, neću reći da sam profesionalni vozač, ali u svakom slučaju vidim da vozači koji su duže u autu, da to vrlo koristi i da je poželjno imati, jer nakon par dana nošenja se utvrdi da stvarno pomaže i da se kičma na neki način ugrije, da je dobila kičma svoje rukavice, svoju obuću, svoju odjeću. Recite, je li ima ikakvih problema bilo problema pri vožnji ili poslije sa nošenjem ležnjaka? Pa od kad ga nosim nemam tih problema jer se osjećam puno ugodnije i ne javljaju mi se više ti problemi koje sam imao. Da izađem iz vozila, da sam ukočen, da se ne mogu uspraviti normalno. Sada se osjećam puno ležernije i nemam tih zastoja. Znači vi ste imali dugogodišnju križobolju i ona je sada otprilike pod kontrolom, jel? Pa tako nekako. Križobolja me muči od moje prije 30. godine, sada sam u 60. I sada vidim da sam uspio stvar sanirati, smiriti i da se puno bolje osjećam i da mi je lakše. I šta bi preporučili križoboljnim vozačima u Zagrebu, Hrvatskoj, Evropi? Preporučio bi svima vozačima, naročito kad ih uhvati taj problem. Ja sam uporno znao odbijati, ne, budem ja ovo, budem ja ono, a nikako. I zadnji puta kada me uhvatilo taj problem, 10 dana sam odbijao i nakon toga kad sam počeo nositi, nakon par dana se stvar stabilizirala i od onda mi se više manje uopće ne ponavljaju takvi problemi i poteškoće. Dobro, hvala vam lijepa. Nema na čemu. Predstavljamo medicinski proizvod ležnjak Spinevital protiv bolova kralježnice u križima, leđima i vratu. Nevidljiv za vrijeme korištenja, može se koristiti i pri obavljanju poslova, čime pomaže protiv profesionalnih i svih drugih križobolja. Svojih zadnjih 30 godina leđa su me, donji dio, pogotovo kukovi, jako voleli. I otkad nosim Spinevital, meni je lakše, mogu se sagnut, mogu raditi, a bilo mi je već došlo da
ću morati hodati po štakama. Jer kada kao medicinska sestra preporučila bi Spinevital svima koje boli kičma, jer će se osjećati nakon 15 dana jako puno bolje. Da su promjene. I svaki dan sve što ide, što ga dulje nosim, sad ne osjećam uopće, ne osjećam nikakve tegobe od kičme. Nikakve. Razumijete me? Nikakve. Danas sam, kaže, radio sam jedno 7 sati teže malo poslove. Došao sam, 1,5 sata sam odigrao nogomet, poslije nogometa sam se istuširao i evo i sad nakon nogometa 2 sata ne osjećam nikakav, dobro, mali blagi umor je normalno i godine su i sve, ali kičmu ne osjećam. Međutim do sada dok smo poslije nogometa ja sam se 2 dana morao oporavljati. Jer je kičma trpila. Jel ti spavaš ti? Spavam. Čak kad legnem na leđa, osjećam kao da neka toplota izbija. Osjećam tu toplotu neku od njega. Cijelu križu mi grije. Kada kao medicinska sestra preporučila bi Spinevital svima koje boli kičma, jer će se osjećati nakon 15 dana jako puno bolje. Ležak Spinevital protiv bolova kralježnice u križima, leđima i vratu. Nevidljiv za vrijeme korištenja, može se koristiti i pri obavljanju poslova, čime pomaže protiv profesionalnih i svih drugih križobolja.